Ngathi nje bazane khona live la uNkulunkulu lethu la uNkulunkulu egameni lika Jesu ngicela umfowethu Magongo lapha asivulele leliverse lethu ku Isaiah ngicela bazane ukuthi ngitawufunda nami 1 Kings chapter number 3 ngimfunze ngesingisi bazalwane ngingathi ngesitukulwana bazane sesikhuluma siswandile wende ukukhulume umuntu ucetse ungakafaki isingisi so khanza sefuna bobhathi nabo because lamkhathi singesitukulwana lesinjalo nje bazalwane kufanele sicoleke ngicela bazana befunze nami 1 Kings chapter number 3 verse number 19 umnathi Magongo asasifunzela lo Isaiah wethu lapha verse 19 uthi during the night this woman's son died because she laid on him, so she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, I was asleep. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, she put him by the breast and put her dead son by my breast. The next morning I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him close in the morning light, I saw that it was not the son that I had born. Ngicela usifunzele nakethu verse lethu lapha kaIsaiah. Balithile maIsrayeli bathi ngubothe. Bonke abathi ngutho bathi golwa. Abakwathi ngisho nekuthi mbu. Balibala ukuthi mbunyakala. Baphuthe kuphela. Bayakuthanda umlando. Bathi njani kuthanda kakhulu ukudla abesuthi. Baphike ukuthi bunyala bayakuthanda kulala. Ngicela bazwane ukuthi sichubeke nyalo sibuke lendzaba yebalinzi, sibuke umlinzi ngoba sichubekile sakhuluma ukuthi umlinzi umuntu lonjani. Ngicela ukuthi sichubeke bese sesibuka ke lendzaba ukuthi nangabe umlinzi utawulingisa naye into lesithola lekhulunywa ngaIsaiah athi bunyala la alale atsandze buthongo kubese kwendekana. Lana ke lasifunza khona ke bazona live la uNkulunkulu lithi inkosi Solomon lekuyinkosi leyanikwa iprivilege ukuthi ayicele yacela iwisdom bengacela kunjinga lesive la uNkulunkulu bengacela kunjinga bengacela noma ngabe yini lokunye kepha yona iyacela inhlakanipho kwase ke uNkulunkulu uthi ngizakungedela mina kunjinga I will add wealthy upon you. Wase uthi nangabe umuntu angesaba njengaJehova ngitase sengikunika impilo lenze emhlabeni. Lana ke bazane la sikhona khona noma namfunze khona ngale limi lesingisi lacela make lapho sifunzele ngale limi lesiswati kulo lamakhosi ekuqala chapter number 3 verse number 19 usifunzele ngesiswati. Uthi ke ebusuku lendvodzana yalomfati yafa ngobe usuke walala edikwayo ubese ke uyavuka ekhathini ebusuku wathatha le yami indvodzana lapha eceleni kwami ngesikhathi mina ncekukadi yakho ngisalumekile wambeka esifubeni sakhe wathatha lo wakhe lofile wambeka esifubeni sami. Ngithite ngiyavuka ekuseni ngifuna kummunyisa umfanami ngakhanza afile kodwa ngithite ngisambukisisa nasekusile sekukhanya ngabona ukuthi akusiye lo wami nengimpelile. Ngitsengiselele ebusuku njengemlinzi ngithe bunyala la ngathi ngiyavuka ekuseni ngathi ngiyabukisisa ngabona ukuthi lo mkhana lona lengimphethe akusike lo wami lengilele ngimphethe. Live la uNkulunkulu ke bazona la sifunza khona sikhanza ama prostitutes lamabili ingwadla letimbili
lesivula uNkulunkulu tatala yathi ke naseyitele lenye yatala umntwana elangeni lesithathu on the third day wase nalomunye naye sotala umntwana naye kusho ukuthi labantwana laba bengeke ubahlukanise manje nangoba beke kanye but ke laba ngoba bebacishe batalwa emalanga lacishe afanane but bebahlukene ngemalanga lamathathu lesivula uNkulunkulu ke lona lomunye wase soyalala ebusuku wathi nakalele ebusuku wase uyafika lona lomunye nakale